Helo, Meilir dwi fi. Fi'n ddawnsio llawrydd yn reiddiol o Geredigion, ond nawr fi'n byw yn Llundain. Fi'n mynd i perfformio Palmant Pridd, sef y darn nes i greu yn Arargoch, fel rhan o gynllun 6x1. Fi'n mynd i perfformio hwnna yn Gwyl Agor Drysau. Mae'n sôn am hunaniaeth person ifanc hoyw a'i perthynas gyda dau le gwahanol. So fi'n edrych mlaen i perfformio hwnna yn Gwyl Agor Drysau. Welech yna. Hiya, I'm Tamsin Griffiths. I'm a physical performer and a multimedia artist. The show I'll be performing in Agor Drysau is Harddwch yn y Geek, or Beauty in the Geek. It is a show about body image and identity, looking at social media and other influences that affect how we view ourselves and striving towards unrealistic perfection. I've performed this at Arargoch before, previously, and did a pilot tour, and this is the first time I'll be performing it in any festival, and definitely the first time performing in Agor Drysau. Enjoy!